uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan sa mo ta naglaba? At dala ang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Naglain ka magta nakatulong? Hoy, tapna mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat lang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw kamanan, iji pagadalan nyo. Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalahas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat a masurunak ken kuana. Jak pa na mo. Nadagsan ti dara ken kuana. Ay, di pa ilakat ngamin papanawan damami ken daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madingay naramid kan kanina nadali? Awan magkidi. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Naawan matgayam madingar aramidan kan kanina nadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Tadayjay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akas na, friend? Ngam ibagbagakla ang tibidot mo. Ngam, ala, saan kan nga misuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka dito umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pala kanya? Naglawaan matitabangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw kakit din. Agigiddan tayo'n amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At ti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala. Idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya ta makikita ti panagropropam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanya. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakikita iti panagropropam. Isa panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga Rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no addam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya dayjay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay? Nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka dila unay ti pagkaskas anak ko. Saan na nasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwang tikasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo? Baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo kani ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Wen, mami?
Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunan tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimat siya anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Sana nasaya ti kas di nga ugali ti anak. Iso amasapo labaliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka king kuana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Jak kayak adenggan ka nyaman niya ibagam. Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kunamat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimwar ka paylaang. Masurunan ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali so ngay nung tan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya tinungtan ni mami. Buisit kon. Mas napatpatagsamot ng dayjay akatulong ngam iti siya mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpet mat saan ka di? Basta! Nadagsan ti darak iti dayjay akatulong. Ay, Janice, bayang pay lang day taabanat. Sige, aginom takit di. Numalipatak ti parikot ko. Nya? Ay, pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbarta. Abangan kit di numay sagmak ka numasubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nodada ka sa mapasamakan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, iso akas jay. Bayam, tapno saan amaruam. Jak kaya ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaan akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, katrabiin. Madanagan na, gaputa mga no adadaka sa mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Sapay kumaa, tawan dakas ang mapasama kan kuana, daddy. Luapay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasya nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Saanak at tumulad kan kuana, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti arak. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputada kalata agad sa tuwa. Agpagayan ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan akayat asawanday ta nga ayun ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid pa. Amangan numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda na patpatig ka dakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. adto iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka.
Idi sumlata ditan kat panawan na kun dito eh. Kagudkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan na. Awan met madingar aramid. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrup-rupam anya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awer kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamat man ni Yaya dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas lata ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, inka nagipulong ka da mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam, ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nakpa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka empake kan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken maysa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko ti biyag ko kada kayo, madam. Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayokan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Ang asilwan ti subsub na. Alaka, Daniel. Ha? Di ka di man Dorina, ti pangpangagan? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakitam, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sutilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumama na makiapa? Umay kakit din. Pumanaw tan dito eh. Pangasim ko manang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan matla ang panagisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman da iti kaadalam abastos. Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae Saan ka kabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon.
Mami. Ala, agtugaw ka, Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kaya't kunti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikaas-as kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng din. Agbalbalina na bastos da ito'y nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin da, Daddy. Mami. Sa anak ton ang makiap-apay di pagkadalan. Rumbang lang. Tanu ulitem pa'y ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo ka na kami, iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton ang maulit? Yaya Dali, apang agsilsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siya ti langana. Ha? Tumartaraigin matdagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang nak. Rumbang lang. Gapo tay paypaysok ti mang pasardengken kwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot lang ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di napasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiap. Sapay la ko matakas ta. Ikakitain, no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakalutong agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang namin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laeng, Dali. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga nagagat ken naanos dahi takatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadag iti ubing. Ken talaga nga indi lang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, Mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto na nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manan kadagiti kliyente tayo.
Wen garod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrobwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige garod, urayan na kon, mare. Yaya Dali, nakita ka rin mo da mama katigayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag intondigat. Darasam! Dorina, apay masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamo? Uwan, sige ilaba kong dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputaawan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkuna. Yaya Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Ang ginanaka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso baro. Uwan, nalabit abannog kulaang. Iso akla at nagsakit ti ulo. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadi yo? Un, mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan dito eh. Gaputa saanan asabsabali ni Yaya yu adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay lang, ba? Uminom takit di. Agbartot tay. Saan kumakas na ti aramidang, friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayo kapaduaan dito eh. Syaklatan. Kat basal mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yaya yu adali. Madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dangdanggan ni Manang. Kanayon na akuntraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga'y tiimmalaan na, mami? Ay na iho, jak amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom. Ana, abay ay nagbartak sa iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis! Ang sumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak namin para kenkwana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman at paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko.
Diyan, umay ka man, iho. Tulungan na ka mga isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Charis, agsubli tayo jay bal. Ha? Kayat ko pa siya ginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jack nalabdan ti pa nagbartet ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanagan ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpikit di. Gaputain tulod mo di anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mga isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Un, mami. Umay kan manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Isibayan ka. Tapos saan ka matumba. Ko pa siya uminom. Nasakit, tinak. Kam ko kani daddy. Ha? Sanyak may ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso may sursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anyang at aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinahan, kahit awan mat dengdenggan na pamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? At siyak magbaliw tumatlaan ti anak. Paasimat no sumuko ta amang koreher kan kuhanan. Nga man niya nga ro ti rumbang aramiden ta. Wenno, ipantalangan ni di Amerika. Tabarang agnakam, numaya dayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta? Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngaya dayuta dito'y Pilipinas ni Dorina? Panagkunakat kayat na. Nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga ron. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtang kastoy. Sakit ti ulok. Oh, at ti kapim, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan lang ka din ti sabali arupa makita kita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit matan ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang ano day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kas mga ugali. Dorina, Daddy, anda kayo gayam di. nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti nagdagsenterik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakikita kanya. Iso akasta. Saan dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina ti mang papanaw ken ka dito'y balay? Gapot na nasuruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siya, Daddy. Lukas tamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak
America, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni Jay America, kat ijay kan nga agadal. Nga? Nga mapay. Amuyo ka din o kayat ko ti mapanijay mo no saan? Kayat mo manuanusan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasama. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi ka na kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan. Nanya ti marikriknak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dahito ang katulong nga may tisyak. Di mo iraman ni Yaya madali, hiday ti asarita. Agnakam kan, tapno saan ka kanayon ang maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak na ti balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis na dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Manoy. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta. Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ro ti plano yung aramidan. Bye-bye anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang nga ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numaya dayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, baro. Katagyaman na gaputa magustom ti pan nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrabanga. Tasaan kat amasango dagiti dadakilyo. Malakit din. Alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay uwan, madam. Anya ka diti ibagayo. Ay mabitla ang tamang isagan ak iti Diyos apagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, labang ara nakpay nga iminom iti nalamis. Ay nyagi ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ka ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti daychay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta.
Adda kada kayo ti pangadeng. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman ak narod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to day ta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng day ta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na ti madi nga ugali na. Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam! Anya? Apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan baysa, at dapay ngamin araramidag. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputak ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatanda kiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dar-aramidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayti a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Ang Awanan ti adupay asao. Di nagpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawata! pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dayi bakit dali. Agin lalaing. Anya? Kat? Anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta. Ado ti paaramid ko kadakwada. Kat pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina. Di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate kay ti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayti nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak latati kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan dito'y. Daniel? Kan may sa? Anya ko matibibiyang mo na naka-order ka minwan no saan pa'y. Anya ka ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka, Jak namin kayat nga umasidag ka datay. Nagalas tiro pa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribo? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napan pa lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay Ado ti mabaling nga pagyanan dito'y. Ng pangasiyo. Saan aditi ayan mi? Alangarod, mangsapulak-langin iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kuman, Dorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel.
No talaga saan mo akayat makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang oresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo masapol si katikalaingan ni Jeskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro kay tinasayaat. Pasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akas ti kayat asaon ni Dadim iti dayta na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami? Makaturturo kak naminan? Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wanmat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadanggam dagiti ibagami ka ni Dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun ito, daddy? Diyak kaya ti mapanijay. Diyak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngamday tati pangadang mi ka ni Dadim iha. San abali? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamat ijay da uncle mo adonato. Patsyat asaan da ka abaybalan. Sikapay laang ti agnaad iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangken ti ulom, adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga saan dak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangag ko ti panagsasarita yu kada Dorina, mada. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka. Apay a pinaayaban na ka. Charis, diyak tinamnama da ito'y. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nak da daddy kan mami. Apay ka di. Ibagam kumakanyak mo niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo city high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Friend, ado ti bagsak ko. Saan ang makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, idi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti ng aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak mo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka nak. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ah, Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kayo ti aglisi. Kung taran kalangan. ay sige, aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pay laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi.
Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, grabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumwar ka pailaang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadungparan kalangan. Anya? Talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod. Agdisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ipagbagam dita. Manaktak ka iti pagnak. Oh, agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sagayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wingag paiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na kayat ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat mare. Anyang at ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yung nga ipan ijay Amerika. Bay amare. Padasat tumanan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan man na nagbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak nalapdan. Gapot ako na namot ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya, apay matan ang nagbalinin na kasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Madorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to tidakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga ngagmaneho, nga uray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, takno again joy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagan. Sigurado nga at nga ung pandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang ti agparikot. Lipaton tapay lang dayta. Aginom takid di. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kabat ka maururaman nun. Kita yung dito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungat ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Apay ka no.
Ang mga maipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapol ka no ang mapantay jay. Gapo ta ipalawag da, no apay asaan pay ang makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asa nga makaturpos ikatawan ni Dorina? Ti amukit agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapol ang maamuanta, no apay asaan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agitasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputad na kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Ada ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Gambaamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno ti ako. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumarak din na. Inaksukunan ni Dorina ijepar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Saanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantandali. Masapul ang mayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Pun, sir. Mabiit laang tagpulusak. Nagbayat ti kasti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ti bagbagam, Dorina. Ustukit di dayta na pa nagbarbartik mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy ta kit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kitin, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay lang. Takayat ko ba itagbartag? So, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da itiapan. Umay ka, asit gantay da. Pun, sir. Charis, aburger ka pa iti mainom. Naibusan niya marag. Dorina, adda dadadin. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti ara kay ti kakastoy a lugar. Apay nga adda kayo dito eh. Kasano anaamuan nyo? Adda kami dito? Sana nanas ka na mamuam no kasano anamo. Tumakder ka di tanta, gawid tayo. Kaya't kagawid. Kaya't ko pa'y kag-enjoy. Pay andak pa'y lang dito eh. Sana bale. Adamat ni Charis akadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na barteken. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Eh, unay mat ngaminan ni Manang.
No apay ngamin ang nagbalin mo't kan anatang kan ti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin ni Jessie Lidyo kan ni Daddy. Di may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko kay ti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Salamat to. Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada. Dali, saan da kamot apapapanawan dito balay? Kan mais, sa dino matlaang ti papanam. Amumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige. Umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo. Kat ipalubos ko nga ang punin nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasnay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho. Kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, Mami. Sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuanang? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaang tikabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumutun ti agawin. Diyan pa'y kayat ti agawid, Charis. No, tinangon kayat akaduan ditoy. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan ko na. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakalaang ang babaunan. Isungawan karbang ang amang mandar kanya. Talaga bastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpag-uyud. Agda tayon dito igit ti kalsada. No nagadayon tumot nga mintayan ti bakante aparadaan. May kayat ti agawid ko. Hoy! Dorina! Di kan taray! Dali! May kayat ti Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan ta kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga ka tagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, Amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamak. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Iti nagtaray. Gapo ta di na kaya ti agawid. Anya? Ano ni balay ni Dorina itay?
Kas naawan amo na itinapasama. Nalabit nga awan. Gaputa nagpartak ti panagtaray. Kat kumusta ka no ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor. Iso jakpay amuno niya ti kasasad ni Dali ita. Sapay la kumata saan na napakaruan. Kaasimot no bilang. At daytan ti doktor na. Umay ka. Kasarita ta. Tamuan ta ti kasasad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Kaapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay na ang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da dya bakit Dali ita diti balay. Nadungpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay nga, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadungpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano dayto yan di na. Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na matagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga ta ang kastoy ti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kas lang amin basol ko ti kasya na pasama kan ko ana. Mapanak ko maigi ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami. Diyak mat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusahan ta ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat ko matabisitaan iti ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagisagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar ti balay. Ala nga rod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara. Amado, kita ang dagitagi na. Agpadadaan nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapol nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. Ang saan tayo pala ang apanunutan itanita? Kinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingka mataginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog? Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo anduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Hamumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno.
Maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano ba kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa ilang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito ikan kwa na? Di kay madanagan, Daddy. Saan tong agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta iho. Alang arod, taginanaak pa eh. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak kanimang karding. Ay, sige man arod iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbakit. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasama. Uwan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin anakak di. Katno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturong mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga agda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakaruan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man taim manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas diyan na pasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga rodan. Tasumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsagsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangita kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapuno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspud-pud no nga anak yo. Dali. Panagkunak kat panawanan tapno ipudno tayo ti amin kankwana. Patsak am awatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsasakit di. Pagsasaritaan tayo to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makarwar ka dito yung ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan ako ni Iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni Dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akas ta Iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsang. Anya mo ti kastoy. Kas na makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kas lagi din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kunkwana amadi. Kasanon, no adada ko sa mapasamak kunkwana gapu kanyak. Di pa ikat,
Tungpal biyag ama kon konsensya, Dorina. Ah? Adoy di prutas, iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo, Adara. Agyaman nak, mami. Ang ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam, Mabalin ka di amaamuak? Awan pang panunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprutas. Kat ina kon maturog. Da kayo kit di Rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot adda di ospital ni Yaya dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puyat. Pero huy, sumat nga min da di ay Yaya dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manin isakit da di babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwon ti panakilangan ko kankwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailhaing. Urayin ton bigatan ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapanidya pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos? Awen kayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanya. Naggapo ako ni pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalak ta kanumako na nga examination paper na. Anya? Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napo daw ka ita, Angam, nagkutong kamatan. Apay nga, akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaytan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaan. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit labanag. Ngam pakasurunan na aminan. Baybay ang latan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno o subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak tipod no. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos. Kuang amin, Daddy. Marigata ng kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsak. Ulbod! Daddy, itala ang abilog kahon da kakas... Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impa ay mikan kwa akinanamay. Daddy, pakawanan da ko ma. Ikami, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda ko mapa iti may sagon daway. Yak amuno anya ti pagkakal. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka.
Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaan kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagi ti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Ngaan niya, mami. Um, Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo. No apay ang napasamak ti kasta kan kwa na? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsa. Pumanaw akton dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Mom. Sige. Kat urayik day tangal daw. Gaputa agramba ka to. Mami, nakitap gagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man na ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, no maamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, mami. Diyak matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipunno yun ka ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laang, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita di restaurant. Mare. Basta si ka. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali di ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanan ti madi atrato ni Dorina kan ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno kan kwa na ti amin. Ang anya ti ko ni Dali, maipapan iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panagkunak kat itan ti panawan. Tapno ipudnuyo ti amin kan ni Dorin. Anya ti amu tayo. Amangan kit din no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangang paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan metet. Karbengan na met ang maamuan ti pudno a kinatao na. Diyak pa'y kayat, madam. Amangan no ad-adan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kan kwa na Dali. Nalabit aday tuyan ti umno a panawan. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanaw. Anya? Saan Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging ga iti kay kayatyo. Gaputa na patag